we talk about convening message of guidance. Hallelujah. We talk about convening message of guidance. Ikiwa na tafsiri inazungumza namna ya kuwasilisha ujumbe wenye mwongozo. Ujumbe wenye Mungu anaposema na wewe, anakuletea ujumbe wenye mwongozo. Na ndio maana tunataka tuone vijana wakipewa nafasi wanahubiri, wamepata nafasi ya sauti kutoka kwa Mungu, wanatupa mwongozo, madhabahu ya Mungu inasema nini. Amen. Haleluya. Anapopata utunzi wa wimbo, amesimama anaimba, amenyua mikono yake juu, anapotamka hivi, yale maneno anayosema yalete mwongozo, yalete ujumbe, convene message of guidance. Kama unanielewa, mpe Yesu makofi mengi. Tuna watu wenye vipawa na huduma kweli, lakini ule mwongozo hausababishi hata pepo litokee kwenye crowd. Ujumbe unakuja lakini hatuoni tikisiko, hatuoni uwepo, hatuoni ukuu wa Mungu. Natamani mtulie kuja hapa. Mungu akikupa neema ya kusimama kwenye madhabahu yoyote au ya kwenda kufanya huduma mahali popote, upate convene message ya Mungu yenye mwongozo wa kuongoza watu